مثلا باش خوندکار هجا و دلاز پیوی ما گون باش بن زمان سبوتام یا محمد بورمه ما مستیا برانشی زانستی جواکی یا رفا چارمین از پیوی ما گو اموانه خوش و سرکبتی بهوره در باسکن شخوا ام پرتوکا خوکن سر و پلا پینجی شخوا وانه یا مجی سر هاویر دور وانه آمج سر مک مگو هاویردور خو ام بنرن گو تشتی گو بدستی مروبا هاتی چکرین ام جوار دبیجین تشتی گو هاتن چکرین و یان جی تشتن خوزاین یعنی خوزایا جهانی ده و چبونا گردونی ده اتشتایا بخوب خو چید بن یعنی نبدستی مروبا چید بن شخوا گلک تشی هنه بدستی مروبا چید بن گلک تشی هنه دخوزای ده خوزایی چید بن لهن تشت هنه ام دکارن دوانه یا خود بناف بکن تشتن ناف دیرن بخوزایر هاتنه چکرن و تشتن جی بدستی مروبا هاتنه چکرن شخوا ما وینه جی جوار ریس کرن گوری واوانه یا جی وانه یا مد هندری واوینه یاده شخوا اب وینه جی هر وینه یک جی تشتکه بناف دیره یام دسته هاتی چکرن و یان جی خوزایی یامه یکن پرا لچینی شخوا اف پرا گوری اون دبینه به دسته هاتی چکرن و وک اجبو خوشکبونه که جی بدنی دسته مروب ده دسته مروب جی دبینه ویده چکرن اف پرایا چما هاتیه چکرن اف پرایا پیوستیا مروبا پیتی تی چکرن یعنی ده جهه کی گو آف بن جهه کی گو پرکور و چیایی بن گو وکهزاندنا مروب جی بیدری حتا درهانی پر زحمت و زور گو مروب وکهزه جبی جهی یعنی هنجی که دیان چه من دهارکن هنجاراجی اف پرانال سرتین چکرن جبو مروب تیده وک وک ام بیجن کسی گو آناج روش آوا درن باشور شخوا اون بینن پرک چکریه مروف دوی دریده و دکه هز جهه ده جبو پیوستیا مروفا جی پراناتین چکرن شخوا پرل چینه پرکی ناف دیره و بدست مروفان هاتی چکرن یعنی نبخوزایی هاتی چکرن دست مروفان هاتیه چکرن وينه يميدي لسر بنداوا طبقة شخوا بنداوا طبقة الكوري لباجاري رقاي لسوريا لباجاري رقاي شخوا كمي فراد دورة دمشق دما قو كم امبيجن فيدركي رقاي كم تير دمشق دفيدري كس مروفي فيجي نكارن بمشي ورين فير يعني امبيجن كم فره يعني مروف نكار تنا خود ناف آفید یعنی نکار دناو رهاره پیوستی هنه دبیجه پیوستی مروفا هنه وقت بیجه کرین و فروتن و وکهزاندنا مروفا جبی آلی حتابی آلی اب بنداوا هاني هاد چکرین اب بنداوا طبقه ام بیجن ام بندار نخوزایی هاتی چکرین یعنی نه انو جبر خوبش چبونا گردونی هاتی چکرین یعنی بچبونا گردونی رچبویه نه مروفا پیوستیاوان پی هبو اف بنداوایا هات آوا کرن شخوا اف بنداوایا چه پیدویا دد مروف چه پیوستیا مروف پی هیه ام بیجن تایبتمندیه وینا که الکتریکی دد ولات سوریه گش یعنی دد باجار سوریه پرانی گلیک باجار لسر كهربايا بنداوا طبقانه او بنداوا آفتی کوم دبه جبو گو چیجی آوا پر بسر باجار دنارو باجار جی خرانه بن يعني وقت بيج وقت لهيل وانخ خرانه بن او آفايا پرايا هاتي چكرن آفايا دورده کوم دبه هن پیوستیامش آویتی هن جماسیا جی تیگرتن هن الکتریک جی چید بي يعني گلک سوده جی دده مروبا یا میده كلها آمده شخوا وقت اون بينن هن وينه جينا پر زلالن پرتوكي خدا بناره كلها آمده بكفرة هاتي چكرن كفرة وقت بيجي جهة جل كي بلنده ونجور عوجي بيجي دبينن أهولو وق نتشكاي أهولوي هلو تبيجي نتشكن وبير بالانه
اهلویه اوایاجی جبوگو مروف خواه بپارسی دما گو شرک تی سر وی گلی گودوی کله هید جیان دکر دمی برش خو ودگره بدمک دریج يعني ب1000 سال يعني 500 سال 1000 سال يعني دمك دريج افكله تمني وي دريج وكبناره افكله هاياجي هاتي تشكنش بوغو مروف خوتيد بباريز دما بري امبيجن پر لهي هبون دما بري پر شر هبون پرانيش بو الشرا دهاتن تشكن شرقو بهاتا سر فيغلي او غلات كتندري وي كلهيد und binin jî pir mezin e ev gelayat ket hundirê wê kelehê û xwe parast. Di vê derê de karîbûn ew bêje tîrkûkevan hebûn yan mencenîq hebûn, di wê derê de karîbûn parastina xwe bikin di hundirê êvan çêka de jî şerê xwe dikirin. Ev keleh jî ji bo vî tiştî hatin avakirin lê ji dema nihar re bûne cihekî dîrokî û pir ziyaretê wan jî hatên kirin û pirtûkê me jî de em behsa wan cihên dîrokî kirin. Ji xwe ev cihana jî bi destê mirova hatine çêkirin û nexwezayî ne. Wêneya me de sûlavên Munzirê. Ji xwe hûn dibînin wek cihekî bilind e û av têr dirce. Yani em bêjin wek bir çiyayekî bilind e û av dibire dimeşe û li bê derkê av tê avêtin. Em wê ava tê avêtin em jê dibêjin sûlav. Sûlav. Ji xwe sûlavê Munzirê jî pir navdêr e û li başûrê Kurdistanê ye. Pir ziyareta wir tê kirin. Ji xwe ev sûlavana ji ava pir de got ser cihekî bilind de dikeve ev sûlav çê dibin û pir xweşik in û pir ziyaretê wan tên kirin. Ji xwe evaya jî ev sûlavê hatin çêkirin jî ji xwe xwezayî hatin çêkirin. Yani ji wê bi xwe bi xwe çêkiriye ji xwezayê hatî çêkirin ne bi destê mirova hatî çêkirin tiştekî xwezayî ye. Wêneya me de ser peykerê Çiyayê Nemrûdê. Ji xwe Çiyayê Nemrûdê li Bakurê Kurdistanê ye cihekî navdêr e wek em bêjin cihê Nemrûd jî ji xwe çîroka Nemrûd jî heye ji xwe çîroka Hazretî İbrahîmê jî di wî cihê de jî û ev cihaya navdêr e bi peykerê got hatine çêkirin di wê dema kevnar de ji xwe vedgera jî demeke dirêj yani û wî cihekî dîrokî mirov ziyaretê wir dikin û di anan pirtûkê xwe jî şîrova û zelal dikin. Ji xwe ev peykerane hûn bînin serê mirovan e bi kevira hatine çêkirin, ji kevira çêkirin, ji xwe bi destê mirov hatî çêkirin ne xwezayî yani mirov bi xwe bi xwe çêkiriye û ne ji xwezayî hatiye ne bêjin kevir xwezayî ne lê ne xwezayî ew çêkiriye ne bi xwe bi xwe çêbûye destê mirova hatiye çêkirin. Wêneya me de ji xwe li ser Endonêsya cihekî pîroz e. Ev cihaya hûn dibînin wek em dema niha perestgehê me henin em cihekî pîroz xwar dibînin wek em bêjin dirin Qur'anê lê dixwînin yan li mêşkin wek cihê xrîstiyana jî kenîse henin di wan kenîseyan jî li mêja xewrê gezê ola İncîl dimeşînin. Di vê derê jî de li Endonêsya jî ev cihaya wek perestgehekê ye olê xewrê gezê olê xwe û kevne şopiyên xwe di wê di wê cihê pîroz di wê perestgehê wek cihekî wek perestgehê ye di wê derê de dimeşîne û cihekî pîroz e ji wan û ew cihaya jî navdêr e bi xweşikbûna xwe û bi mezinbûna xwe cihekî navdêr e. Ji xwe bi destê mirova hatî çêkirin û ne xwezayî ye. Yani mirova bi xwe bi xwe çêkiriye. Wêneya me de ser gola Nemrûdê. Gola Nemrûdê ji xwe tiştekî xwezayî ye. Xwezayê bi xwe bi xwe çêbûye ne bi destê mirova hatî çêkirin wek em bêjin dema volkan çê dibe û diherike volkan ew germahiya got di hundirê erdê de hingî dikele ew mertalê tê de ew dibêje gazê tê de hewayê tê de germ dibe di hundirê binê erdê de تحمل ناکه در دکوه سر روی عرضه دتقه و دهارکه او وک اون ده تلویزیونان شی دبینن وانتشتا شقا ولکان دهارکه اتشتکی خوزایی جهندره گردونه چید بش گرماهی وان موادان تبیجه وان غازاتا
گرم دبه و دتقه و درجه شخوا افتشتکی خوزایی نب دستی مروه هاتی چکرن لی دما گو اف ولکانایا که ودمره اف ولکانایا خلاص دبه ودمره دوی دریده باران تی او آوا دورا وی لی هندره وی ده کوم دبه و تجي آف دبه ناوی گوله لید بنجین دبیجین گوله ولکانی جی بس جیه گوله چی بویه اف ولکانایا جیه نمروده یعنی او خاکا گوله چی بویه ناوی ولو لهاتی کرن گولا نمرود لها کرین نفسا چیای نمرود وانن اف گولا هان شخوا خوزاییه و آفتید کم دمه و دمینه جی خوزای چید بینه نف دستی مروف چید به شخوا بوی آوایی وانه یا خواه مشیرو وکر و تپیبی ما گوهاده به تکشاندن و بمین کیف خوش شید